likaJesus ngimesiphaleni ngizokhuza ukufa ngimesiphaleni ngizogqiba amangcwaba ngimesiphaleni ngidabula ama-death certificates aselungisiwe kwelikamoya ngimesiphaleni ngigqiba imigodi abaphelwe yona ngimesiphaleni ngivula iminyango abavalelwe yona ngimesiphaleni ngilandile ezingekho izenza ziba khona ribosiyandalaba ribesiyakhabusiya rabababababathapha rikebebeshakalabasa ngimesiphaleni ibhasi enkulu emanzini ngiyayilanda namhlanje ekuseni into zabe ezilahlekileyo ngiyazilanda namhlanje ekuseni njengoba esho njalo phakathi athi leminyaka eyisikhombisa athe yadliwa isikhonyana athi izobuya ngiyabuyisela okuphathiwe ngiyabuyisela okutshontshwe yisitha ngiyabuyisela okutshontshwe ngamadimoni ngiyabuyisela okutshontshwe usathane akuyele entendeni yesandla sabo babambe ngesandla uyokwasiwa ngani yokuthi ngathotshwa kuwe akungakho yini ngoba ngakubiza igama lakho obekuthiwe ngeke kwenzeke uyaqala bese kuyenzeka uyokwasiwa ngani nasemphakathini wasemandeni yokuthi there is a man of God akungakho yini ngoba wena nkulunkulu langima mkhulumisi lakho izinto bese ziyenzeka ngiyafuna namhlanje ekuseni